Holmes. Mae Craig Curran yn ôl at Danny Holmes. Holmes, Bale i gyfeiriad George Horan! Y dechrau delfrydol i'r tîm cartra. Llai na munud a hanner o'r gêm wedi chwarae. Y capten George Horan yn amseru i wneud yn berffaith. Cei Conna 1, Caernarfon dim. Danny Holmes. Declan Poole. Drychwch y lles gyn Danny Holmes i gael ei greisiad i fewn i'r cort. Poole, cyrraedd y Bale cyn Bradley. Nôl at Danny Harrison. Cyfle arall i Declan Poole. Poole y Bale i gyfeiriad Mike Wilde. Wilde yn ei cisio i gosod ti Curran. Dyma George Horan! Ail gol i'r capten. Penio'r gyntaf, foli yr ail. Da ni di chwarae 22 o funudau. Ail gol George Horan. Y capten yn arwain trwy y siampl. Cei Conna 2, Caernarfon dim. Holmes. Bale hir i gyfeiriad Jamie Insel. Ben efo Nathan Craig. Mae'n disgyn i Craig Curran, doedd o ddim yn cam sefyll. Na Declan Poole. Y floedd gan Danny Holmes. Holmes y creisiad ar y cynnig cynta'r peniad gan Jamie Insel. A mi oedd yn rhaid i Alex Ramsey bod yn gwbl ddiogel yn yna hefo Mike Wilde a Craig Curran yn disgwyl am y briwsion. Ai Darren Thomas i'w gosod ti, ai Nathan Craig i'w tharanu hi. Thomas! Mi oedd angen yr arbediad gan Lewis Brass i ildio'r gic gornel wrth i Darren Thomas. Grymanu'r Bale, heibio'r mur am ddiffynol. Caernarfon mor agos. Declan Poole allai gael ei greisiad i fewn. Poole, neu ergyd efallai Declan Poole. Mynd am yr ergyd nath o. Dyma Chris Owens. Ond yma 4 yn y cwrt i anelu'r creisiad ato fo. Horan yn un ohonyn nhw. Yn taro'r trawst. George Horan yn edrych am ei hat-trick, y capten. Bradley ar gig gornel i Gaernarfon. Peniad allan at Noah Edwards. Cyfle gorau Caernarfon o'r gêm. A Noah Edwards. Ond mi rwydodd o. Penwythnos dwytha'n erbyn y bala. Cic gornel Bradley. Disgyn i Noah Edwards. Fymryn heibio'r postyn. Ramsey. Cliriad. Danny Holmes. Ymlaen gan Callum Morris. Ac yna gan Mike Wilde. Dyma Craig Curran. Curran os a gol gyntaf fod i Craig Curran. Oes yn wir! Craig Curran. Y drydedd i Cei Conna. Da ni di chwarae chydig dros hanner awr o'r ail hanner. Y drydedd yn sicrhau'r triphwynt heb amheuaeth. Cyffyrddiad gan Mike Wilde. Ac yna Craig Curran. Symud o'r Alban mis dwytha. Bale yng nghefn y rwyd. Dyma Noah Edwards. Bale yn edrych am yr hediad gan Gareth Evans, ond Chris Owens want a Bakare. Di'r gêm yn agor allan. Bakare yn edrych am Wilde o honna chi. Bas hyfryd at Mike Wilde. Be ddyliau bod hi'n bedair. Ramsey ar arbediad. Gareth Evans. So gol gysur i fod i Gaernarfon. Disney. That's Curran. Curran disgwyl mae'r hediad gan yr eilydd Aaron Williams a Mike Wilde i fyny hefyd. Curran wedi parhau ar hediad. Curran i roi prawf ar Crowther. Bale yn sgwar at Bakare. Bakare gwneud ti bedair. Clinigol gan Cei Conna. Symudiad yn aill ben ar cae i'r llall. Y blaenwyr yn cyfuno. Michael Bakare ar follten i gefn y rwyd. Craig, fair result? Yeah, I think without a doubt, I thought we're excellent tonight, We knew it was going to be hard, it's always a tough game, but we started really well. You can't get any better start than scoring in the first 2 minutes. And, I think at 2-0, early part of the second half, Caernarfon had a bit of a go. They've got nothing to lose, so they did have a go, and then that third, obviously the third goal kills it off, and the fourth, and it probably could have been more.
mae gen i lot o chlywyr allan, tymod, y methu. Dyn ni wedi newid y siarp, so bai ni di heddiw. A newid pethau gwmpas, ddim yn chlywyr. Ac, so fel wedi dweud, mae wedi edrych ar y goliau nôl. Dwi'n meddwl mae ni amddiffyn nhw'n well na beth ni ar ni. Ond, I'd say, boys ifanc yn cael cyfle yn y byd tîm cryf yma heddiw. Ac dwi'n meddwl hwnna oedd y gwahaniaeth oedd nhw'n cryfach na ni heddiw. Is there belief that you can go on and win it this season? Yeah, you know, I think you just got to believe that you can win every game at a time. And if that collectively comes to the end of the season and we're in a position to challenge, then it's a bonus. But I think we believe we can win every game, one at a time, on a given day. So if that accumulates to enough points to win the league, then so be it. But we've just got to make sure that the next game is the most important. This one's done and dusted. Yes, the lads, a few high fives, well done, and etc., etc. But they can go and have a rest this weekend, then Monday morning back to training, and then the next game's the most important one.